Ia ile nganga fia mal faaftai tele lava i lungo le atua ia e ufolofa faafelo e tuai ilo pa ia mal mamalo o lo tātou watinu faaftai le anga lelei o lo tātou tapaau le langi ia o malei fo mai fo e whanunga lelei le pa ia mal mamalo o lo tātou watinu u le nei aso ia e vi ia lava lo tātou tama o le langi faaftai lo na alofa malo na anga lelei wa au ta itai mai le pa ia male mamalu o lo tau ainga ia ai mai se foi e kalesia o i tātou umalava o tangata anu o whea lava le tua le langi o tau lalam papa awai o lo whapena ona ma futa mai lo ainga i tai au whapene mo le tātou por kalame o le tau te pai le ainga whea lava o lo whapena ona e ma futa ma whaafonga mai ai o te ofo lofa ma whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava e le swafa manu malo o Yesu Keriso. Paaftai i le alofa o le atua, o mawhai o na maua lo tau soifua manuia. Mai whai e fo o na tue maua se whaapoponga le tātou por kalame, o le tue tepa i le ainga i le nei fo i tai au, i le alofa maleanga le lei o lo tātou tama i le langi. Paaftai lava, o le langona i le nei tai au o le vi inga i fo i lava lea i le atua. A wa fe lava e mafuta mai ai ma o no fo toi nei o le atua na ia au tai tai lo soifua ma lo fo i olo fa ia na maua le nei tai au le nganga fa alo alo pa fe lo le pa ia ma walunga lo tata what's no mai lava i maua te tele se io i maua iti ia o le au fa ngā luenga pa ia fo ia le atua o e o fa le malu o na o le tala ina o le tala le le e Yesu Keriso so se fata fai taulanga lava faafetai faamālo o le tautuaina o le atua ma lona finagalo paia faafetai foʻi e na galulue malōlō mai ae ou te talitonu o lo outou tatalo ma tapuaʻia lava ia faiva o le ʻaufaigaluega ma e kalesia i lenei taimi pe ona tatou iai faapena fe ona ou faafetai ma faafeloʻi atu ma le agagalofa tele atu iā te outou tuaasinasina uma o lo tatou atunuu i tamā ma tinā matutua le paia ma le mamalu o le tātou watinu, faafetai tele lava, o outou talosaga, faapena o lo outou punu nou ma tātou avatu i le alii mea uma. Faapena e ona maua le soifua manuia, ia te outou mau foi. Ia wahaulia ai foi le nei tae au fo e le alofa, ma le anga le lei o lo tātou tamai le langi. Ia o fia lava e mafuta mai ai le nei tae au, o e whaafonga mai ai ma o tau tangata mātutua, nā i o tātou mātua po ai lawa fui o lo iei te tonu nei no fuanga. Tā lo whai mātou te alo lofa te le atu, o le mea moni lava, i le o tu la fua ina o tau ia awa lofa, ma le anga le leo lo tātou tamai le langi, le whapena fui o lo o te talo pea, a tau me vi ia fui le atua, a wā o le nei vai tau, o te tali tonu, ai longa ia se ainga e leo puno no ma te talo ia sa faiso ma abatu i le atua le whaafetai ma longo atu ia te ia o tau mana onga ma o tātou manao ai talitonu i te taulawa ona vi ia o ia ma whaafetai lona mamalu ma lona sisili ese ma o ia lava o lo manu iai i tātou uma ia fo i pele vi inga tātou tamai le langi tālo whai o le teimili nei e masani lava na o whaafetai e tuai i le au whai pisi nisi i atonu. O loo iei lava nisi o loo whaasloina la tau ngā luenga wha pisi nisi. E nei fo i vai tau, e ui lava no loo tāpunia le to tele o ngā luenga fo i ai wha moe moe le alofa le atua. A hua le popole, pau lava le mea i ei le polo soma le atamai. O nisi o loo ngā lue mai te tonu o maota malawa, ia maua pele lo te tele matu inatu i le atua. Ma wala utou soifua lau le lei o le poto ma le atamai mai le li. Whaatino ai ngā luenga a wata o tele ai o lo ngā lulue mai tonui. Ma ota malawa o a fo i awala lo whaatino i nai. O nisi o whaia onga o lo o whaalolo pela utou ngā luenga. Wha ma lo whaafitai i lo ainga. Whaafitai fo i a te oe tamam tina. I le mātala fo i whawhangu lunga tamaiti. Wai ui ana le i eil whalea onga. Ai lo whaawawina pea la tau pulkalame pe o na masani ai o lo ngā lulue atu. I te tonu o whale ma whape nā. Na fisota e ma le telefo i nisi o whaia onga. O lea u te mauti noa lea vainga. Ia o le te talo o lo manuia lo ainga ma lo fo i ainga. Vi ia lava lea li i lo tau soifua manuia ia ma lo fo i ola. A le nei tai au, ia,
So tēnā koutou katoa. Ia, ona o le vai aso o le tātou atunu nei o mauli ma le lātou ngangana. O le wālai fo ona o watu nā tala. Ia, hoki mai anō. Ia, o le nā pōle. Ia, good morning or hello to you. Pi ia lava le li ona o le tātou watunu ule nei. Ia tātou te tonu fo e tāua foi. Lo tātou wā mana ia pe lava ona e sila fia fo i le tātou vai aso le ngana Samoa. E tau whape nā fo i lai o tātou fo i tanga tānu o maui. Ma nei e fo i E wa o mana tuai fo i le nei taiao. A o whaalongolongo i le news nei le taiao i le TV1. Ia e sauloa ma le sunga fo i le li whaasala lau le masaina ma ia le por kalame fo i le mauli le tūlai wha. A o nei la taiao. Na ia mai ai le upu mo le aso le nei. E whai mai ai o whaasolo solo ni a lātou upu. Moasta i tasi. Mai la le ufa mauli le fo mo tātou ai mai o le word for today fa mauli mai ke ia koe te mana ai fa mai le fa Britania na ia mai you've got the power or you got the mana fa mai ke ia koe te mana you got the power ia po le winga tātou ngana o lo ia te oe le malosi o lo e mawhaia mea uma o le upu le fa mauli o le upu le fifilia e mauli le sauli le TV tasi o le fa mauri le ai o fa solo ni upu mo aso ta itasi le televise le a le taimi mua le nei o le u fa lo vai o le solo le nei ya aina ana na fina o misi le upu ya a o le wa mo mai le upu ke ya koe te mana you got the power rona winga o lo ya te oele malo si anga o lo ya te oele silafia o lo ya te oele le lei ma ya e ma fa e ona tato savalia nei a lungo le olanga lo tato yai a wa o lo yo wa au lava mo tātou lima ia le manuia o tātou ainga ia o le nei tai au alo maia ia o le tātou pokalame le nei o le tō tepa le ainga i le nei fo i vai sa pe lava on tau mawhai e pē so tau au ma fisoso ni atu i lo ainga mo tātou ainga e whaafetai ai le atua lo lava whaafetai ai i le atua ona o lana auta i malonanga le ia te i tātou u malava. Maloloina o tau ainga, ia e wifo ina o iloa. O te talitonu iei nisio, le pa ia male mamalo le tātou watu i lou ainga. Wa fia le vala au pa ia le atua ona o le maliu maleoti. O le tatalo ia wha maise lava le atua ia te utau lou ainga. I lava o taimi o whaingatā. Ai tali tono o loo iai lo fo le li fa mai le dato matai o te le tu la fo ina o te yate o to i taimi u malava I will never leave you or forsake you o te le tu una lava o to pe tu la fo yate o to o te talo ye le hanga le o le tu o a fo nga u malava ele fa ngo fie e tawia ina ia fa mai se le tu i o to ainga wa fu fuanga o ta penanga pe lava no tau silfia a le talo i wha mawhanwhanaina peo tau whingalo i le mana sosoani o le atua. A nei tau alo maia, o le wha manatu lava mō tātou ainga. Talua i whaafitai tele lava, sa ese comments na mai le vai aso lea ma, whai mai fo i se tasi tātou pokalame, whaafitai a wā, ma nei lava fo i le wha manatu atu. Activities mō alo ma whanau, a no foi pe i te tonu ma o tai le nei vai taimi o lo whapena ana whaatau nui nai. Pai mai la o le mea o tele i ta otua i le tauwanga na uwhai atu. A alu le savalinga e sai, o ani si mea sa abat. Au tele i abatua le vaenga le o ta umai e stinale e whai mai. Ma nei e tele whai mai. La tau activities siena whai. O le tauwanga a pese la va la tau le la tau fale. A o i unga la, whai mai e to ono le whanau, a o i unga la, e ole au malo ia ele furuipu ele kuka mana ia tele e malo lo le a le si au fai pese ia to lua o la tona e fai le kuka ma furuina le winga famatalanga ona le taimi nei e malo lo e fa penana a veani sota inga taua tono mota malao ma fanau e fai ni me fia alo tau vai tamaiti ma mawai me le o la tau vanga pese au fa pena fo ona tau wivi ai ko ai maua le wa le si e un tafu i le kuka pe full so fo i
au a vea lea mea whai mai oi, o le vaenga lea ua matua fia lava a wāua. Sa le masaina fia ini tauvanga ma ni tūlanga whapea. Au a vea le nei mālolonga ma le mele o whai, ia o tō angai e so tai ma tala noa ma mātua. Ia o se fianga lea ma le tūlanga le lei lea, le ona o ava to be creating i te tono lo fale. O nei taimi o taimi taua. Ia e vatu fo i se upu, mō tātou o le nei vai a sa, manatua, pai mai lava le tusi a kala tio lo iei fua o le anganga, o le alofa, o le ono sai, o upu umana le lei ia maua i tātou le nei taimi, ono sai, i le vao le tamā ma le tina, io e le whaingo fie, e le taum, le pua malafo wa o taimi whapene a ume na whaafsangai, i taimi e whainga tai, ai peta i ane ia maua pele whaapale pale, ma le ono sai fo i le vā ma whanau, ina i whapena o na maua ai pea ia mafutanga le lei, i te tonu o tau ainga, e whapena o na abatu se langona i le nei tai au, kasi fo i langona o te fia abatu, o le taimi le nei au tātou iai i le lockdown, ia a tonu e le lei fo i na abatu se tasi o upu e fsosoani mo i tātou, o na o le tele lava o taimi ua, tele ua le mawhai na whioa i atu, ia o tele fo i ma le whaalolo tele lava, o tātou mea tāu mawhape o na tāpena ina li tele o taimi, o le tele fo o taimi, ia ua so o lava le ai ia a tulou lava po tāu mawhitanga, ai pe o le tālo whai mai i fo i le upu le atua, o tau tino ma lo fo i tino, ia o le malu le o le atua, e mawhai laona e mai ti tonu o lo ainga ma as whaamanatu mo tātou whanau, a waalo o no wha tātou ta mai ti tonu o tātou whale, ma whanau, a o se tasi vaenga o te fia a mai very positive, o se mea le tātou te whaatatalo no ina fo i nei tai au. Te tasi o activities le te whaatau no ina i tono lo whale te wine, o whaatau vaina lea po, o competition i tamaiti ai au ngā, e le ngata mō tamaiti, ai mō tātou fo i mātitua, e whapena na abatu le whanau, ai mai se le vaenga la iti lea, to keep them occupied, mai le vaenga lea pe a whaiwa le o teo lea o ngā amata, ia mai se fo o tamaiti, e ye le time, e o la fo le vaenga mātua. E abatu ni a lato pet, ia whapea se si e le fo ni peni vali, po crayons, po fo le coloring pencil, a tonu o iai lava, a le ai fo, ia o le tele ia nāti tala fale o loa fale o seina ia, wālawa fo i fale o loa, o lo maua mai ai e peni vali lea tau ngofie, ia mani pepa, e mawhai, o na whai se tau vanga fo i le se tasi lo tau vanga o te manatu e mana ia fo. Whai tamaiti, o le a le whala au aina e sili o na e fia iai. O le a le whala au aina i ato ne whapea mai le si o le apu. I o na whapea atu le iai, ia tusi le ata o le apu. Ma ia whapea nā o na vali, ma whai e sau tala ai se a e te fia ai, e te tau mawhape te ai le apu. Ai manatua o mea ia e le ngata i lea, o lo o i mawhai e se tau vanga, o le activity, o lo whapea nā o na iei matamaiti tonu, o lo o aluailo lātou taimi au ngā, a lo whapea nā o nā o inai, o le fruit, o wala au aina ia e au ngā, e le lei mo le tino, pe ona ua batu stasi upu tāua o tau tino, ma le whaalolo tele, ma lo fo i tino, o le malu leo le atua e te tau ona, a o ia i tamaiti e te tau na ice fruit, au ngā tele mo lo tino malolo ina, ka pia nā ona, au ngā le fruit mo oe, o le apu, o le whaiota, o le pea, o le alava, o le karoti foi, tasi lea e ta ue tātou o le vegetable po le whala au whaisua, ai le leite le mawhai foi o na tau mawhamataina, io e mawhai lava o na tau mawhamataina, e le lei o mea alan o bat ona o tātou ainga. O activities po mea e involve ai tamaiti mamatua. E whapena o na avatu e se fe au tāua. Te au o le soifua maloloina. E ata mamai uma tātou e whaitala i tamaiti. Me sa le vaenga la itile. Ai le lei foi mo tātou le vaenga mātutua. Ai le wingas whamatalanga o loo tuli matai pia. Ina ia whapena o na be creative. Ia iese mea e involve ai tamaiti ma whaafia i nā i o lātou loto. A uma na vali o na whapena fo ilea, ia o te teletonu e mawhai ai,
ule lava loutou aiga e ona o vatu taimi e iai e tamai fanu fu e tamaiti e iai isi aiga atonu e leia faia a iai fanu fu e tu i le sene la fu i le luasu sene pe a fai ese tu e faaputu ai le tupe le tamaititi ia e o le taimi lo kirisimasi o le tele na isi aiga o le pocket money ia a faapea manaia le ata ia ni faapea e ni faamasani tamaiti tupe ai o mea e fiafia ai e ia te oe lava a mo faaloalo o naani nai mea faafiafia i nai ma au mai e le langona o le tamaiti te tōsina mai e le mea lea te mana o ai ina i faapena e batu ai ma le feʻau momoli o le tāua o le aina po le taumafaina o le fuala au aina ae o fai polkalame foʻi le lou fale e fai e le tauaga tusi o le mago o te fiafia le mago ua e suamalie ia pe faapea o le lanu o le moli moli e manaia lona lanu e suamalie e maua ai le vitamin C po tulaga uma la fai e te silafia a le ai foʻi lea ia sa paina ae loʻa mai ai le lagona le tamaititi i lau polokalame le avatutonu o lou fale ia ona fai leo se tauaga a uma faapitiʻi le leiluga o le wall ma tusi ai le aso na fai ai ma tausaga o te abatu o ata nei ese le manaia le taimi isi taimi o te alu suʻe o kapeuti o te maua ai o le mea moni le o se talafatura o tala le o te whaali e taimi nei o te whaali fo ia latou whanau o ata sa tusi e lau whanau o la iti le umatutua nei ai whai mai o lo mātou whale lea tusi le ata ma vali i le vali sama wa le lanu sa ele whale ina asa o sama o la iti ia o tusi ma vali o le mānei e ia tusi ai le ata ma mea i ona langona i lana tusi i le taimi lea ai fato a balu se fulu tausaga e balu le sesu ala tusi ai e ese le mane a tusi malona ingoa ma tausaga ai e te tango e teu e te loa o le mane e o na matutua toe faahali atu ia te ilatou o mea activities ia e le ngata i le a oina o le soifua maloloina ma le tau atu e le lei molona tino o le mafutanga o no o iai nei o le mafutanga mafanafana o le winga lava lea ia faatauina taimi nei o le popole faapea o taimi faigatā ai avea o ni taimi tāua ma lelei ia atonu ma le faalolo tele lava ao jay po o suga foʻi iā mataio mo se tatou faasalalauga faapisinisi ia atonu e leai e le o tali mai Tasima i tolu amo Radio Samoa. Ma batu mo outou ma tatou uma lava o nai vaenga tāua mo loutou iai le nei taimi lockdown a mese lava i te tonu o tatou aiga e tatou te matala i mea te tauna fai ia e le ngata fo i le nā e pe ona o avatu le tūlanga le i fruits a le o nā fo i o le fuala au fo i lea fai supo i o le kukama o le karoti ia o le cauliflower o a lava o nā mea uma e whapena o nā tātou whaatawa ina le nei baitau. Ia o tātou iai i pēnā fuana tātou iai i le malupuipuia o le soifua ma le olo i tātou le nei whaamai o lo whiangai mai tātou. Ia atonu fo i pēo ngā pēn, fo i nisi o tunu e mamao o lo sisila ma whaafonga mai long fo i ainga. Ia ai lava se ainga pe lava ona o avatu. Ai se ainga tasi o ngā i nei por kalame le nei tau. Ia whaafitai i le atua. Ia se mea mawhai o na whasoota iai. E communication le ba o mātua ma whanau. I whaatau tanoanga ma tūlanga pe o na batu. O ape haiei vali ngā tamaiti ma tūlanga uma whapena. Ia pe lava fu o na o avatu o mea lelei uma lava. Ia e tātou te tau mawhai a wā lava le ati nae. Mō le manuia o tātou ainga ma mawhitanga whiwhia i le nei taimi. O iei tātou le lockdown. O le si mea o te loa e tā ua tele lava mō tātou i le nei taimi. Ia, o te avatu fo le tala, i mea tau mawha i tātou. O no le tele fo nei mānei e tele. Mānei o le te tala food shop. Ia, tele lava mea tau mawha le lei o lo o maua mai ei. Tau o fie fo le tele o nisi o me. Ai, e lei fo i a, iei fo i se leta se te tūwhātu. Tau ainga, te lo oi.
Il ono sia mātou fu e kali se proklame soifua maloloina e ta ua le enuola mai le fono. Wa se fulu mon tupu o iai mātou. Tele la mea ta tele ilua. Ai tau longo mai el au vaenga le au nutrition mai lātou. O lo ngā lulue ai tonu ia proklame. Ma longo mai ai. Pa mai lātou nisi o teimi. A tātou e whaatau le whala au aina le o le lettuce. Ia o le e tele nei vai tau. Ia mai fo i le whaongaina mata i tātou salati. E whai e fo i se roll ma tuk ma le tomato. Ia whai e fo i saulava hamburger le whani. A whai mai e lātou tele o teimi. E o tangata whaatau. Le te la tune ai vai ne a whaatau le lettuce. Nana tu lea tāla uma ia laula nu mea mata lai fafo. Ua ova ai fo i sa o whaia mua fo. Whapea ui o le sa o lea. Ua tu nei wa mai le lettuce te lele na ona tala ese leo lanu mea mata ia. Ua tu le tanga la pisi le whare o noa. Ia ai a mai le mea le pe mana fo ina a lau fou lai tonu. Ale whamatalanga le nutrition il porkalame na o walu i el soifu maloni. O lauia e sili no te le au ngā mo le soifua maloloina le tino. Lauia e tua ua matua e pe fo le malo a wal whaongaina le mea. Ai o lauia o lanu mea mata whai mai a lātou. O lauia e sili na le ia. Pe o se whamanata sili a tip mo lo ainga. Ne a mai ale lettuce na masani ia leo fo sa o whaia ia sola au te lei. Ale whaia po kalame le o me moni na. A o la te fo ia pe te la tala ese nā tu le. Le pin fo ile la pisele ale pale oloa ai tau fai tu plastic bag na ale lettuce le pe na o lau fo ala tau fa matang ia pe se tasile na tip mo tatou ile nei tai au i te tonu o tatou ainga e ese le mana ia fo e fitu fa iai malo ainga malo fo ainga i nai mea nga mo le soifua maloloina pe ona o abat o lo tau mawhai fo ina ia tu siata ta maiti ma fa matala ia le taua o le soifua maloloi nei fo te talo fai o manatu lava inai ainga ia pepe fo slow lava o ma fau nei lava fo i taimi ai fato a o mai le fai lele male o lo taua le atua i te tonu o ainga ia o la talo lava male la ngona vai fo i molia tia o le tina o te tali tonu se taimi taua le soifua male ola o le oloa tāua le atu o mai i o tau ainga. Sa o tau mwhai lava pe maua se whailo inga ma le tamai tai fō mai. E ma whai o nao o mai pe o na māsaina au nā tuai i le neipon kalame. Ia e peta i ane ono lo ngā lue pe le whai ngō tui ma tūlanga whapena. Ai o le langona fo i momoli mai pēr ma whamanatu pēr. O le taimi tāua tele i ainga. Ia o e iai whanau mātutua. Ia e maua se mālolonga le leia tina. So soani o tau tamaiti. So soani o le ase me mana o miai. E o tau mātutua i te tono lo tau fale. Peimi nei a o iai le whai lele male. E pe fau te tono i o tau fale. Ia maua ngā lulu e whaatasi. I o tau lango i si o tau tina i le nefo i vai tau. A o tau mawhai o ia e whaatino ina o na tiu te le tau singa. O le pepe fau i ngā lulu e whaatasi. I te tonu o tau maota malawa i lea vaenga tāua o le manuia o lou ainga mo tātou ainga. Nei fo i taimi wha mole o medications po vai la au po whala au o lou a maia e whaatino i le tau singa o lou tau soifua ma le tātou ola soifua maloloina i o le tau tele lava o nai o tātou ainga Samoa. Whaafetai tele lava o le tau tele i o tau mātua ma whanau. O le uteiloa, e iei ainga o lo iei tua asina sina, o mātua, lo whapena o no tau sia, whaaftai tele lava, ai pana tua foi. Asi o vaenga tāua o te fia batu le nei tātou pokalame ole, to e tepa i le ainga. O le fia ma le manuia o tātou ainga o no le moa peo le soifua maloloina. Ia va ai po o iei uma medication po, whala au po, vai la au e whaongaina, mo le tau singa o le soifua maloloina, i le ngata i nai tua asina sina. Ia ai whapenaina fo ia i tātou mātua. Whapenaina fo i moalo ma whanau a le me moni lava. Ia ta ilo whaafetai le lofa o le atua. A te a whai o iei ainga umalo o maloloina, i le o iei ni whaatinonga whapea o le tau singa o whala au
o vai la au o lo tausi ai a wale manuia. A le to tele lava o lo whapena o le taimi o lo malu pui pui ma lockdown. A lo mo pe ava noa whamule mole aua ne ingalo. Pa ai pe le repeat fo i lea po le toe vala au. I le fo mai mo le wha toe tului. O le tului mai lea o vai mai le ai lau fo mai. Ia aua ne ingalo ma lo wha alolo tele. Ina ia toe vala au mai lau repeat whawhatai fo. O le tele a fo ia wana ana vala au atua i le fo mai. A le o iei fo i lau fo mai. Ia e o te loa la o tele a fo mai lau o tiute. I lea fale mai ma le surgery po le fale mai le nao lau fo mai le nao masani e iai. Ia e wila vani le o iei lau fo mai tō tino. A iei se fo mai o tiute. O lo iei fo ia te ila tō ma te mai ta i tau soifua. O lo iei records o lo whapena ana tūsi ai. Ia o medication po o fuala au ma mea uma e au ngā mo lo soifua maloloina. Ia ona lātou joe a maia lea. Tele lava o lātou o maia sa o lava. I te tonu o le kemisi o le fale talavai. Ia fuala au ma medication o lo o te tau o na e whaongaina a walo soifua maloloina. O nisi o mea ua o avatu. Ele lei o na whamanatu atu ele toe tepa i le ainga. Ia manatua nei mea umava ai fuala au anai mātua. Ia meise o lātou vai. Whapena fo i tamaiti. Tātou umalawa fo i iai ia. Tamaiti e ia lātou vai e te tauna whainu. Ia o le mea moni lava. O taimi whapene ia pene te iwa ngalo. Ai whamole mole tātou mātua. Ia manatua ele lei fo i pa e se taso fo i se kālena tasi le mea. A e se kālena fo i lea e whaasolo ai aso. Ia ona tik lea. Pe a whai ua umana whaatinoina le vaenga. O se whaataita inga o ia o le nei fo i aso. Ia tusi i lalo le aso le nei. Ia e maise o whala au, o whala aua. Sta mā po stina mātutua o te tauona. Na inu, po wa umana inu, wa e vawe fo i le ngalo. Ia malo o whaalo le tele, o ia whaina se fina ngalo o tua asin sina. E mana ia fo i le o le vaenga. E wa o isi le o te loa. E iei mea mai fo mai, o sort out iai. O le vaenga inu le nei aso, o iei aso, aso ngafua, aso lua, aso lulu, aso solo. O tu iai le au whainga o whala au. O e whapena o na inu i le aso. E whapena o na mulimuta ia. Ia e lei fo i le vaenga. Ia matik le kālena o le aso. Le aso le nei e le lei lava. Ina ia mautino ai. O laua umana. Whaatino ina lau inu manga. Ia walawa le tausia o lo soifua maloloina. O nai fautuanga fo ia. Ina ia mata i tuina. Ia o tau fo i. Haftai lava i nai mātua o lo tausia o tau tua a. I te tonu o maota malawa. Haftai i lo taua. Le winga leo porkalame. O le toe tepa i le ainga. Toe tepa i le manuia o lo ainga. Pe lava o na avatu. O le maloloina i le tino. Ia o le avatu ele vaenga. O mea tau mafa pe lava o na avatu. Māneia e au ngāfo i nei aso. Lockdown. Ia pe o tātou e whaile paketi. Whapena o na fua te tau o tau mafa. Ia ele ngata fo ina. Ia o le tele au tātou lava tanga Samoa. E fia tātou le supo. Ia mise lava paenga mātutua le ia. Ia atumu lava le supo i whala au aina. Ka loti, ia o le celery, ia batu i manai pi, ia o tamato. O le tasi lea mea e tau, e tauna sila fia. O tasi fo lea mea sa o manatu, ia so ia o tele ilo, ana o iei por kalame ulo. E mai e te tusa fo i, ia le tele o whala au ia i le nei vai taimi peye. Tātou te manatu isi, o au sa whapena, o tele manao i frozen foods, o vegetables, e tele o taimi asola, pe o te manao lava i fresh vegetables. A whai o tangata. Whai mai le au vaenga le whai le nutrition po lātou te loa le mea tau mafa le lei. E le ai ma se a whaina e tutusa le lei. O whala au aina, o vegetables fo ia e whai supo ma vaenga umanai o peas, o beans, corn, o a uma lava mea, o lo frozen. E le lei lava mo mea tau mafa uma. O le wingo sa whaamatalanga, e ma whaina whaatau mai vaenga na, pe awa taungata. O le paketi e tātou, to e tepa i lou ainga, o le whautauta ia te oe, a whai wa taungata tele tamato. Wa le vaenga le o taungata tele.
E mawhai o na whaongaina canned tomatoes. Lea iei apa o lo iei tomato. E mawhai o na whaongaina I lau kuka. O le mea moni lava lea. E le ai lava se senga. Tusa fo I ma frozen vegetables. Ma nei e tele, whai e tau mawhitanga. Ina ia maua pere soi fua malolo ina pe ona o watu. E tele lava mea oa o ai. Ia oa o I fo le whanau pe ona o watu le lato tustu singa ata. Ia mawhitau ia o ngā mo I lato. E tau sia o ngā mo lo tau tino tu lou lava. Ai mai se fo I lo tino wa malu o le atua o tātou tino. Ia, o le finangalo o le li I manuia o tātou ainga. To e tepa I lo ainga. Ia e moni, e lava no o wa tātou te whātua I le atua e mai le manuia. Ai o whaatasi malau ngā luenga. Lala tātou ngā luenga. O le soifua malolo ina I mea tau mafa. Pe ona o watu a whaiwa taunga tā. Ia green vegetables, I tono whali e whatawa. Paina whaatau ia mixed vegetables frozen. E tutusa lelei o moli maui a ae. O ina nutrition, tutusa lelei lava. Tomato taunga tāle telo tein. Ia o te whaongai nā u canned tomatoes. E I apa tomato. E o fo ili sanga. E le taimi o le to e fua mai sanga. Alo o iei apa ia o umana tu apa iei e sanga. E whaongai ina I a tātou tau mawhitanga. A o le lalawa e tau mafa malolo ina lo ainga pe o le maple calamity. Te tepa le ainga le malolo ina a tō tangata.